était na momie centrafricaine. Ah ok. Ah non, tu veux dire que quand on regarde momie bazeti gars. Voilà, nga Emile il y a bazeti est-ce que c'est que nous momie. Ouais, c'est kabato ba Emile bazeti. Non, c'est kana ba ngote poste que c'est que nous la Emile bazeti pe na ba momie. Oh. Et pour na ba momie. Non, je bonne. Mais tellement que c'est que non aspect, so y place c'est que bâtiment. Et fongole moi que non mais il n'a parce que nga ko ça na 6 mois na province hein. Parce que mon collègue à Paris au moins n'a déjà ma position tout. Nga na ba kenela ke prochain mois avec non. O yeta msona ba paka cigarette mais on ayote pe na kotikala ka kozala moninga na yote. Papi Gen to le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo. Yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yote. Na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Merci. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la pe kozala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gomu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Seattle. Nazala moninga na yote. Nazala moninga note. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. N'a pas si bien de à travers tout la vie officielle. Un grand merci. Nabino Obo dispose à temps et Kolanda Bisso. Encore une fois, ma solo ya poto. Bamboka oyo soki okomi il faut yeba. Nga na osala na osunga bato belé. Oza rôle nanga na osala na jouer rôle nangai. Déjà c'est pour informer to ko lamusa to ko lakisa bato o tamsu ba ya vitesse poto za randeni parce que bato ba continuer ko yana poto. Ba ko pe masolo. Parce que masolo ba yo ka bien té. Parce qu'on a osala na bateau nous devons respecter les gars qui ont vécu. Bateau ba mona ba monde baza wana po ba lakisa biso poto. Ba bete biso masolo poto. Merci à Washington. L'honorable 4 fois prêtre Eric Shimano PDG authentique Pinochet Agostino Massoso papa social. Un grand merci encore à Jérimbo na Canada. Na mona mbala moko lisusu Didier beau-frère propre. Mingi na musika Ipe Diego Kao. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Na Switzerland wana toza kotona zinago de makulusu. Nazana moko ya bana poto. To solonai. Il va se présenter bogoye baye azanani. Vraiment to beta masolo. Ah zaranango sans tabou ezali ndetro baga story no change, histoire changera te. Donc moto ya mona po ya zalaka. Ya yambote. Mbote. Boni. Bien. Ça va? Hein? Oui, ça va. Nayambinani. Nga comme on a naba obayebi comme on a za Pablito. Bamiso abega ngaya Pablo. Oh. Pablito na eza on devait na kombo na vos famille hein. Eh? Vos famille hein. Te me liboso ba to na kombo Pablito te. Oh. Ah bon? Ouais, Pablito eza no de code ya terrain.
okoya comprendre ce que comment bato ya koma na bato ndenge nini oh comment publicité comme bato bana benga publicité donc comment publicité ce que yo nim to bandang oui parce que nga comment nga pas mais ce que c'est que non diminutif nango eza publicité ce que tato komi na terrain ba piringa ba benga nga blit ba mindele pa benga nga blit pona kokode kokata ce qu'on a zena chaque coin nana bato bazana kombo abengilanga ba kongola braza papi donc ba obama sa tukuta na bango neti ba bangola Pablo pour tu ba cérémonie tu ya na ba dida nzela moko ba wa yebisi wa dida kesi tu ya na bango nzela moko ya yebike no wana Pablo mais ce que c'est la majorité benganga Pablito parce que mais yo kapé kombo ya Pablito wana yo ngo ye acha n acha n mais kombo ya Pablito tango ebimina les jours J na album modogo nga dana kin skoze geno batu musu bano benga parce que Pablito na place na pour Pablito azomona na te mais na kati ya les jours J wana bato babenga o batanga Gilles Tortil Pablito Fegen na Armand Pablito baboka ki na les jours parce que ezeki bato wana pe ba oyanga banaza équipe na biso po to ba équipe neti ba Mac bazena ba Ege ba Modogo bazena ba Sikio donc to banaza la à peu près bon ba des garçons bazeki na ba Julien ba Koulou bazeki na ba Julien ouais ba Yula Boss pour Yula Boss aye biso za déjà parce que ngat c'est quoi créer problème te combo parce que histoire comment peut créer moi problème mais non au moins combo za et comme un nom commun ce qui bato comme belé parce que muto ayebi muto ko bengo papi mais ndenge ni yepe papi non yegen non wana Pablo ba moko muto ayebi no yepe Pablito mais wana Pablo mais moi ya côté nanga ezate so babakisa te tsolani yo yite ye donc identifier mutu okolanda te po baga te ye comporter bilinga ya mwana voilà donc on a pas mis de Pablito mbote pour combo qui mis de Pablito vient là mis de Pablito alors na bengo vie Pablo c'est na bengo Pablo to na bengo Pablito eza émission na émission comment vous sentir à l'aise na bien comment nga tous les deux les à l'aise Pablito vieux bon Pablo parce que pour na bato ba Rolanda eza combo ba benga mutu vieux yo ba bio mingi na combo ya Pablo plutôt ya Pablito ouais ya Pablo na check on tana tie tana bimi eza kana kati to solo là na ya kota na kati pone ya kokoma wana tant développer oya mona ke no ndenge ni na yezonga so na Pablo parce que ezeki Pablito ezeki pena ke tana côte to terrain ce que c'est no mingi ezeki na longo na kitisi Pablo na che Pablito c'est que ceux qui mutabenga ta yebi na ceux qui mutabenga Pablo yebi ye mutu tebani na relation boy mutu mo boze ya za kati donc ceux qui mutabengi Pablito yebi no oyo baza pena ya parler siko yo linga na bengo na émission na bengo na ngamona sa choix yo mo sa choix voilà bon c'est ça là c'est bien benga yo Pablo c'est toujours bon comment pour ton ami na nini kokoma na Paris na komi na juillet 85 c'est 85 juillet 85 pour na 83 déjà moi Volta moi tour regagner nos terrains 85 pena na ye Paris pena tato ye to komi awa to ngol wanda to komi awa komi 23 heures na serra ba vole ba nako so komi na ba erwana ba vole ezate o e continue boza obligé bolala mais nga zena visa ya Paris te na zena visa ya Espagne ya Portugal na Italie mais na ça qui scala pona que na Espagne
donc ndenge yaki nanga il fallait na salle la correspondance en France mais tana ye awa to komi na ba 23h ba membiso na hôtel bis to kelala kuna sko na motiver batu ngali bitenga ifuna tika batu au kama miyo tika la ndenge ni yebi kutini ete ubana lo bango bana na avion tika la ndenge ni yebi kuti mboko yete ngabino ngana tika la ndete mona déjà na mona tout les faire na likolo pour te tourner qui pour ba kitsabiso neto za na planning te parce que comme na retard de ce qu'il faut poser là ba programmer bino ti okita pendant temps on a to tourner na été ce que non ba 23h za na net moy to tambla kola Paris ngabiti ngai fona tika mboko fona tika la mboko à la base on doit kimbo kani na ke Espagne mais il faut na sa escale aux visa Espagne na visa Espagne na Portugal na ya Italie mais ça c'est non Schengen te c'est réservé Schengen te moko ya parce que ça na bien nos ana yo on a une correspondance au continent na aéroport ok mais ce qu'on a aéroport net comment il arrêta moi to là la na aéroport exacté donc ni il y a tag to là qui il fallait ba chabiso na hôtel ba ke chabiso na hôtel il y a aéroport na ba ibiso ta ba chabiso kuna na to na père moko ti ba deze na nga binga alate jamais na alate nga il faut na bima na tina to il faut na bima po même ata to ba yo biso na kendika père na tali ke mino comprendre te mais yo so ya déjà nga bino nga te mais ozebanga wa camarade moi na nga bi on est oui ozebanga te nga bi yo papa te donc kuna na yebi moi na mais yo na tout monde na apinda te habité bon na tongo nga na yebi batebele batika la kao nga na accompagner bino lokola tata na bino ba masa mususu ba se mobiliser ba écouter nanga na tongo père na compagnie biso na se et pas la quitté parce que moi so na lali na likani na binga phase te na tongo na on to la moki to ke na guichona na kei ti pa na mama no bon bazo kendo apa non ba na bazo kende ko somba bloko ba ya rapide to kuta bona aéroport ngana ozo bloko na bon nzo binga yake kana na kina yelo te ba bloko na tu yake wana na tiko bandona kuna hotel na kena nga to kiti atiki biso pa to zika taxi mo zo ya ngabe te to za taxi me to tel monsieur atali biso na rebe bokina ono masa moto za kina ya zena adresse ya les vallées oh to ke les vallées voilà 1985 ouais to ke les vallées on appelle la ville ngate ngazeke non ce taxi me atali les vallées non natika bino na métro écoutez bino moins cher beaucoup ta beaucoup ni bosa ba correspondance ok comment kuna ngabi non pour dire déjà fatigué déjà ngabi non nga eza comment biso do futa abi eza question futa non facilite notage pour eza cher bo futa trop bo futa ba 200 ba ni eza déjà belé pour trajet na okende tina ketika bino kuna bo futa trop c'est le problème des athées biso to futa kaka yo mema biso kaka biso ngai ka to longwa kaka kotango to petit na les vallées ta to combien les vallées on no botiki to tikala nano pour dire to yaki 5 on no botikala nano awa na kene na ko sonner na porte ba ke pa ke sonner to panza dede moko ake kuna ni tawa ye non to bana ko to moko monga o ba exercice ni na mosusu zoke zaiki mbila so arrivé biso ba moko bo azu biso ndabi azu biso nini tu ba to passeport pour un visa ne ce que c'est tellement boutique nga vite ya azu biso te biso tambla ndena esprit ne to za kaka ne to déjà ba dokiti to longo kuna report komi ya bon to bana banga susu oh non ay za bon te to koti pa ba yambi biso na komi to koti nanda kongo masala nga mo bo the best nakuti masa mola idu baza na Belgique nakuti cartouche cartouche comme cartouche ya Vittoria nakuti wana mais palais qui ya passer à France bon na katwa benga viezis non nakuti bango kuna ndaka poa te ya zaki abano kutanga okay azena mo ndakuneza ka boye zai boye parce qu'on a coûté déjà 4 biso tu sais que c'est pas moins comme 9
neuf na parler aussi mbate tant il y a outil classe à yeka à côté à banana ngo susu oh non ba on va dire masa de masa zeka bi no to kitana na si to kende to beta to kitina se to kena magasin ngana compagnie ba nga po to zela mon Afrique ba ba yake mo liboso na 83 ba on ba tikala kila bon ah to beta tour ba misusu bazo comporter mais yo yebani partout c'est comment to yena yo ba okay no ngavi ba on ba master to bananza na bango kula na Afrique ba ba yake po to kiti to côté magasin ngala na bango azo bazuba te na compagnie ngate la ndaka ba koti bo wa nder mo bazo ke ni mo vitesse mo moko ali kinga moko keku no nzo wazozo wa biloko ba charger pina bien bah c'est bon mine bah ouais bah mali ga bout pas bah mon bout mais jour on a été on a gola ta blouson à cuirté mais bon bah zo wa koti ba lati déjà ni nana monsieur le kina makolo to yepe mamo to zongi na parler ta ba yeka na salon bo po place ezeka ni na bo ba no bimisa biloko na décharger na ebina a compagnie te dona na mo beka na zablé petit oh non pour un petit déjeuner de boyer talaka de boyer belé on faut damit ba accueil déjà moi ba sali ba maki ba miliki ba nini donc ba to so ya gozo zo saucisson de que panza ne soti que non ah pour dominer yango da mas é belé vraiment pour les années ya fait il y a pas 5 jours mais ça est belé to da mo que bo tala que boutique bo no tala ngobino mo ni veke non pose d'ami souté au deuxième ma somega mapa le quoi peut-être qu'il a moi ba devise somega mapa c'est pas tu vas vas gozo nyo to ba belé nyo to na bazui po boya kata mso somba moi mai ba nini po ba ezana ba caméra te ezai pena ba vigilité voilà c'est à l'époque ouais ezana ba caméra te ezana ba vigilité bon ba moto to yewana ko le parler à bodenga te biso photo leka masa mosco ze yembi la ba luka la ido mbila ba luka le ah pona yoka ande na ça sacrifice ce que nous posons ça non la raison mais il faut te changer ba dollar en ah bon il faut que les bourses le quoi ça dimanche donc les tina bourse qu'on a na Louvre to changer en bongo to kepe qu'on a to changer après que tu habites na gare d'Austerlitz oui m'dame habite OK na habite ce que to OK Bordeaux ngabi so ngana ke Marseille mais je vais aller à Marseille mais le gars il binote ngabi ngana ke Marseille pour biso to tam la biso ka donc la raison na uto comme na binote pas atiki biso pe wana tana na futi wa mongo na pesi après mon net na kipe retour te quoi na bano solanga abino donne retour abino bo sala on sauter biso tout temps to yaki na balar do balaro zo tikaleta bibende wana ebele ko yosutuka ke po ko sila la roza non laro ye na ngo ko sila afongoli quand même au casimas de ay gentil hein ouais exactement tu passes ba bande ko pena habité partout ko kende so pesilar même ata sombi à 100 balles une 100 balles on sili le bar retour donc yeswa banako zita mon avec quel retour donc retour donc ce que est logo ça pesa ce que est logo ça te ko lo ba ke belete yo ce ko pesi kala ro lebi ba mo zena suka retour ko poser la question belete po ba ko tika la no tenga ah ida bien bon RP que ne moi rapide pas ba moko to ziba train to ke Bordeaux te ke comme 21h ta to comme 21h to bengi grand frère à massa ya massa moto ekinae ba on va na pena hôtel to za 4 so ta to ke wana ba ya bibiso pe bien 15 ans ngo kitoko aiza biso na gare à Saint-Jean to ke na palais ta to comme na palais na hôtel wana kuna s'ouvrait donc chambre ta pena ya ndenge mususu donc ndako zeke no ezaneti deux fois ya nino ouais cuisine eza wana tobino 5 le biso déjà 4 bon moi déjà quoi ça déjà 5 donc 9 encore et kuna ko essaye sur 9 c'est quoi le palais à les gars
tout beaucoup de pelou tout ça les locaux tout ça na moi nini kuna beneza ki tubala na mbeto tubala 4 demi tout na côté demi tout côté kuna de ceux qui au lingo tourner autour ola kana mopanzi moko tina tongo donc solo baluka obimi au tourner dans sens mususu ozongi sona solo que là déjà mako subezate c'est fini so koti robima ouais ba bisi na jeke suba déjà libela mako bimeza sauter parce que déranger baninga ouais lobi na ona tongo ah non il faut ça bangunda wanina binomba yo tikala en hôtel binomba le faut que foyer de demain na batinde parce que ya minga na lekine so biso kombe na bato mozeke no santé que non olala no tam soti 11h bato foyer sko 6h baswa la musi bango bazonga babima ba ya mais sko ba ko ya pété pour biso to olala donc na hôtel il faut ya déjà partir à 12h mais na 16h so bo dameka bo no luka déjà bono kozonga bango bazena moi condition moi ni na vandi wana na Bordeaux en 1985 voilà 85 na vandi wana pas moi temps ndena lekaki na zena cousin moi zaki awarei ba et debe service que non de cousin non pas bla auto le cas mais il faut le kangaete te azaki na bato mo ebele ayem ta tambra la bango moi na kangeza tinga pena pa bato donc il nga chai wapi non azaki na la wana te falo le ko China na nino telo ibisa bato na bango ba kena bango mais réflexion est pas que na moteza pe nini pété parce que bato petit moto on a El Gablo na doka bango baba na ko ya poisi ngasko na kuna na komo player na ngana nini kuna po nakuta na bato pe te bana kina bango bana za kuna Bordeaux to komi pe na moi ba dimanche ke beta ka bale na nini na talents kuna na université do na komo vivre pe na Bordeaux pe na kitoko parce que bango ba yaki 2 mois après ba ye Paris ta ba ye Paris cousin na ngana tuni ale bi no yo bino uti Bordeaux garçon moi kuna nini bo Pablo Bozé que beaucoup est baé au tozalane pena ni mo do tour ce boyé bolingo ya il faut boyana ce gars y te bino pe boyate ba petene bande ba ka non mais yo vieux avant to que il faut to kende avant to que il faut yo kende ngabi menga ke na parité ah pe na monete mo belbité ba na biso ce qui yo yete biso pe mo te kenza te ngabi non bon pour na privé binote token aye Paris quand aye Paris na komi na wana ghetto ya nini ya Corentin wana euti panza ba panzi ba tutu ba vie musapata ba tutu ezeki liboso ba misu ba tie bango na Grésion ba misu ba tie bango na Coudray ba misu ba tie bango na L'air Rose moi ba tebeli bazaki ba je t'aime ba mao ouais ba mao moi ba tebeli ba bima na ghetto wana après sota to komi to bano vanda so na banini ba samaton bazaki ba bazena manti ya joli bazo coopérer côté kuna ngata na komi côté ba de miro una te na manti ya joli pena OK ouais zena foyer mo na kina suka pe côté foyer mat la joli o ya ko so ba paris mat la joli foyer ngulu pa mo zai kuna ya njili ya ninga mkete kuna zai njili ouais nyo se prospectis ni ne tout njili marga ne za ba malien et belle est-ce que c'est que non ba chambre tonda bata na komi na poisson wana to bano vanda pe kuna pena ah non ikozonga so kuna tenga nazonga so ntende ozonga so Bordeaux de ngana doki kuna ono sa doki msuso bon provinsate cousin pe azali na moi ba touche mobo asali moi ni mobo na sai so doki msuso avanda kuna pe ah mais no yo doki no andeni il faut zonga koto do bata Bordeaux ba benga ermo de bo pointe kana oya so la rekanisa mi na bimi na ke récupérer la yakuna na tikeli bango parti na bango si on a piano ezate donc ça dit roboka partout quoi na ko na ko na metro mitubongo
Et deux combien de 3 minutes? Ouais, il y a ce que les Zadjien et bandits, ils ont formé dans un pénalité pour tous les mois aux Lara Kuna. C'est comme ça, aux gens ont boulot, ils ont un lar, il y a aux lar, il y a aux lar, pour tous les gens ont livré. Moi, qui est qu'on a coûté là, parce que bon, pas qu'on a pour livrer ses parents. Bino au Sénégal, on a un bon balandi, on va accompagner. Ok, bah moi pour tous son bablo qu'on tout, mais là on est dans la parler, bon son bablo qu'on tout, bon bon sali ba fête na bino, bon bateau tout ba, pabla yaki, pabla za côté, on a ba ndako etondi boke so ba masanga, ou musique ba chaîne no matisi volume. Mais pour la musique ezali bina, mako ndeto va di bokali mais voisin so zetu musaza kuna ozoka musique na. Wana kuna so donaka te meuble au dos moi avec non. Tapage, les ça va. Parce que mon gozo tambour dans film. Oui, mais tu sais, la manière, mon coup, hermousement fait, ma kele, les bénin, ma kele, oh non, mais boutou bourré. Mila ya ganega, parce que. Mila koyaga. Mila koyaga. Parce que n'est pas parlé, bon, moi, aux autres, la batute. Ah, n'est pas, tu sais, ya témoin, oh, bat moi à côté. Bah là, là, bah tu es à la haute. Ah, tu es à la gaille, ubandi musique masanga to bande moi banda feti kuna menga ba melanga bokte ba serano nazana neti utina kiminerte ozana ba vingtaine mais okeneno ba barte o melano ba masangate ba biko na tuzo kipino mopete mais bato ba mela ba bino mela meli ah bo sala damas bo sombe bliko tu misuni ono zwa kaka parce que mon ozo calculer non mote o etika la zeke non moi bon que nous avons yango au somba so damas koto dambo mo fatine ouais parce que ngai baza no ga mo ka pour pesicota damas frigo mo na bena frigo donc beaucoup misuni bozo ko tsango bena place za sauté sombi wo chena nini tango vana no mata bimina yo côté nzala bena o kolela nzala te après la salle deuxième tour awa tana vandi so ba masa so na tous les wala kana foyer wana zo ke foyer ouais wana za nini aba masa so benga na Toulouse non il faut ya awa to kana kino il faut za koto na bena beta tour na ya na eke Toulouse dans comme Toulouse ça susu au bas ici mutu mutu ça c'est mutu musu donc on a 3 minutes est-ce que ça comme kuna Toulouse ça wana to comme 86 na sali 3e tour ta sali 3e tour na bana vana nanga pe kuna mais ndena zaina Paris voisin mo tezalaki na bango bazalaki ko coopérer so ba wa isanga ke no yo ko sala copter yo sala copter est-ce que vous comprenez cop mo zali so na mo nga ba sala mais ko ba lingi na zala wana mais ngana sim bango ndo sali te ba sa ni la moto te ni wana c'est ya zolo wana ezai pena ke no ba château rouge wa série wana bien non yo ko simba ko meka ni no te mais bano se plaka nanga mona ke batu bo bima pale to ningo biso ngo bi yo mo mende bo préparer lo azolo wana mo ba préparer ba sala ni so tourner ba sala ngo mais yo ko sala ngo te yo sala ngo te nga ebi na uti na zeke no lo ko zo pekisa yo to sala te tana ke na Toulouse yo singa ke no mais ne na Paris ne uta wana zeke no ba masoliza côté kuna te yo za na batu na te yo ebi ngo te bani na ngavi no naza nga baton ba pekisa nga na sala ngote nga ko sala ngote oh non ya kala ngo ka kote biso sala ngo ah bon OK sona ke no na yela bino na sali premier tour na yela ngona moika au l'élection on peut bien la ouais na moika ke no na komi na ngo echeba la nga oh mais ni msusu il faut ah non bato bodo benga me yaka yo pe koto la no eleki il faut que no Congo ba la na donc na bimi na ke Congo la na Bordeaux mais ne solo na Paris ne nga solo zolo solo il faut ba makambo ngote nga parce que yo ils ont ba relation bien na province ate na mekana na ta na beti ba ngoka bongo me akena na tiki ba na ba koto wana buta na zonge na zongi siko Toulouse na ke pena ovanda pena tepo na ke vanda pena Toulouse ouais na bano sa pena mo sa siko cop parce on a butu moyo donc sona la les aka ke no na la lipo na lembi tango la muki ba mo bimi susu donc immeuble bi ba tala la te loré du bois donc ba on tout solo na zolo
bato auta ezaki zandu ti neti Carrefour so bato auta ba province mususu bayaka wana so bino skozeke no bozaka na nini na bino bozo choquer mais bozo choquer kaka ni tout skozeke no biso zeye mettre moi muke discret mais ta jour musu na longwe na zongi pare ba bengisa pare ta na yeka pare na komi to fandika na télé bo immeuble en haut des centres mystiques. Mbila quoi? Des autres là on a télévision. Mais il place en haut qu'il y a des kunate. Habité kunanga qu'il y a des kunate. Nga qu'il y a des kunate. Oui mais mire palais. Oui mais immeuble en haut t'es na immeuble oko. Immeuble biso qu'il y a des kunate mais côté abatou mais dans un immeuble au biso à côté ville zone na boui pour ba ouais mono peke mais non. Nde tozalani kilosama makambo kuna faut moi discrétion nazongi navandi moi tamuke mozwaka akune beninga so nazongi susu tant zongi pe moi ko peut passer non moi bien voilà Toulouse gars na Toulouse parce que 86 on a ouais comme 86 ka zongi sko bato ba che commissariat na kata immeuble na c'est immeuble sko che commissariat donc babila beta ka tourna ka te immeuble bon et là pe chani na parce que ba ndi bonso bana ya wana ba militaire ba comment ya net ko braquer so ba braquer ba rêver ka mona bu ba beti ba bal beta bina ba vous appelez na pupu le bo pala ni bo luki mo cha mbulu bineza te mo bokimika boke bomba mate kuna partir kuna nde et comment que moi maîtrise ya Vogue parce que na ba petit mo bazai kuna ba petit maku pour un groupe mo on est moi groupe chinois ngani na ba buta Paris ko ba petana zai neve nanga yeso na ke mona ka non il faut na mona boke benga kindi groupe ne mo ba yemo na ba telemi ba to ba telemi ba zelo no yo photo ke nga poa le biso ke yete mo biso to bouger za tenga mais ya benga sana lo mo bona ndeni nzoka makila pena à chaque fois ah non mais yo ye aole ki biso ngabe so na immeuble tout na eba na batutu ce qu'il faut na ki ne moko mote fona uto ya soki na vani na pe na kwena nga ba mo na pe yaki akipe biso souté donc ermo to bana kuta na couleur sa propriété nena yefo na saluer ba mote ce que ton ozo ya bango ko azo solo no ma solo ah non mais il faut kata ba mote yo ya ka bala moko ya ni ba après to komi bato ya ba Vogue bongo comme kota trop ermo ozo ke bosomba forme ngani na bana ya mo sona uti kana ti chikapate ba so izongi paribo bato différence donc ça dit au 27 na terrain na Toulouse Toulouse est vendu mais ce que c'est que na kota à Paris na zana ba masa mususu auto bana zara mo awa bana uta Paris pe mais so na so to kutali kuna te solo la te na Toulouse ni vini ko na ebi mutute parce que ngave ya makamuna yo poye na makamuna yo parce que kuna ba Toulouse balingi ba Paris bazala wana te poza terrain na bango so ngave na ngabi misa muta Paris te so go jumu so zeke no batinda biso mbila yeka pu azubiso contrôle pap amuni bege no te nga vanda na utoko mana kala te ndo na vanda na Paris avanda pena Bordeaux mais na bimisa wakani so na zakuna yani na wana so na longo kuna tiko tikila bango ke no ngana watambula nga botika doko na zwe doki na nga ya ubi ya Bordeaux ya Paris na zongi na so na ke Paris ave ana bona ke Paris so na ke Bordeaux tiko tikila bango pe ke no so kili kambo baza déjà na nini kuna bo signelenga kaka siko définitivement au kanaki wa vendre à Paris quand na neni non tant sali deuxième descente quand na ba 86 ka wana so deuxième descente ka ba rafla so so nga te ba mobu po ezai bela bazui ba kangi banda kutu ba kote banda kutu biso to zo ki ndako moya sika na immeuble na kaka mutuma uta bima biso to ke ba juro ka to kote ki wana donc ndejo mbila ko yi te po biso ba kota kuna mo ke so bute koki bozo kota kuna ndebo faut l'accepter boko zala wana mais to ke no vanda na parler pena o ba yebi biso mais butu biso tout au longo to ke la côté mususu parce que mbila ta ya koti na abukinda kwana akoti biso zai kuna te na tongo ta to lamuki to na tango to lala mbila rafle batu to bakena batu
Ce qu'on a pas pourquoi tant biso to la mo to banda ni na bino utwa. Bakangi ba tout ba moko e che frusit. Bo tourner ka bo to côté sur na parler bo vendre quoi dans maison ngo. Vendre wa 3 jours bo da mega nini bo bi mo mukena butu bo tala moani après mo ni ouverture habité. Oh ba so ba lekio a aussi. Na nga parit. Tana e pari. Po mo su mbali boso na mo mo bona na zo mo mukesima. Na utaka tule na tule gaye na wazo makambo so vande comme so na mona ke non na yaka ba on peut commencer net ba l'exanga ba on peut yebiti masa mo boza bara azonga na mona barumbo wala na paria bazong saye to zaki na yesko zeka ba yebane na modogo odoja fa ko fi so zeka no no yo luka ndingo ye wana yo so za besoin plan cheka na temps na bien besoin plan zana que l'action mutu mo boye azano donc t'es pas Jean-Franc tu m'excuses Jean-Franc il y a histoire il y a ma soeur story no change to comme pas Jean-Franc c'est Jean-Franc parce que il y a pas une la maîtrise en côté tant auto comme pas salut moi ni mo voyer non et bien na fâché les masses na veut dire mais comment mangana ni na bo et à mon ba nini ya mungambuti. Bon, le comme minga déjà awa na longola ka mungamba ngo pour ngam na ye. Parce que na yeba ki makambo, na yeba no na lingite likambo tika oya no jomo ya ki awa. Peut-être yemo ta yemba atiki biso libabe o ngabe no na kena ngo ngabe mona ne na zo na motema mote. Mais na longolo ka na charge. Bo sara ngo ngabe no wana yebi. Na yebi mane na mona sara no luka za yangote. Ils ont dit que mais personne n'a colère mais hôtel que non là au métier na risque mais na longolo risque ngo au pays ils ont dit que non mais simbi le logo mo boko baré batu mais ça bien te go yelo pe problème na longolo ngo ozo comprendre que non donc ça ni na we ya monter c'est que yo maîtriser qui maîtriser le ngo black te mais yo pe mo pe na kuzu pe mo chemo tout tard ti te nga donc ils avaient monté tout dans c'est comment autant que là on a classe ou bien ni pour nga nga milieu ya ba donc yebele ki venir le wana bien makasi parce que nga nga milieu ya ba nini penate ya ba tumu ya ba zet penate na des plus na ba kopera na ba zet na chabamo na tous les peka kuna ba saka na mindele tana pe parler na saka na mindele donc ba masa nga plus ba mindele donc o mutu mundu jamais na ko ya ono nene lobo ke sala vantino ye ozu tena ezula mutu wono ke sala ni no mususu mais mutu mundu pe na wono na pesa wari ya zote na sa kana nini mutu mundu azwa ko de ce que tu bake donc yo yaki mikilo umilite mbala moko okoti monda ko na koti monda ko pose ke no bande ko tuku tezeke ne lekila bango po ba ngata na koti monda ko ba tutu ba zaina ba monda ko te parce qu'on a battu la banane l'exemple c'est que si mangote bon ba no ya su côté na ndeni oza mani te yom toza mani non na mani mobo parce que bango na pesa on ça intérêt tu na tinde bino mutu mo ya bo ke ndike côté bala on chabala wa tango zo bala on chabala bala réellement sombe bloc belé au bois que les famille kuna bo mo na che moi embrouillement bloc là les trop là les trop ponga e banaza penia trop là baza trop déjà na ba ya ba doke ba nini na ba ni na ce que non na ba mo ba boulot na beta là mo na kero ozola la mo na la mo ya uzongo mo tena mo simona mo ga bulu tena la mo bo sweza koto zeke ya uzongo bobo zela tango zo la mo ga zeke no keka o kongole ba la mo tango yena mo bo o chewana mo pona ya mo mi mo bo basera mo mi ezeki passe mais nga na zena centrafricaine mo ba mo na yo no sandini siko sans mi wa siko na sabanzele ti wona ba tuma chama solo na ba ibe na wani te nga na momi centrafricaine ah ok ah do ba tubiri mo do ke ga balu ka ni momi ba zeti ga wona ba nga mi ya zeti siko zeke no momi wona zo seka bato ba mi ba zeti non seka na ba ngote post ko zeke no na mi ba zeti pe na ba momi oh mais pour na ba momi no zo bonden mais tena zeke no aspect so y place zeke ba tuma fongole moi que non mais inani parce que nga ko ça na 6 mois na zanga na province hein
parce que mokolo akota Paris omoni etikaki neti na déjà na position tout nga na bakenelaki prochain mois apeke non oye tamso na bapaka cigarette mais omela cigarette bo créer ambiance maka naluka cigarette te bozwa pake bozwa te omela te omela parce que oye mo omela kuka moi to longwa ba brochan toke osala ambiance kuka yo ça non ambiance kuka ya kuka na leki na bango to bataboki pone ezaki bango bana leki la bango leki la bango parce que autant to ye awa na ba maso na balance na balance na bango bango bazui moi là ok siko masana ailisi momi na yeke no ba masolo ningeza so kini ni fo chaka abenganga na wo province tena sungaye tala bano sungaye momi pa comprendre talibete nga pena okuka ngote jona ngatika ki batu na musona ko gérer bango te ese nga pena jo baleza lubwako te akekini akokisi la na keneki sembad pasta akokisi la na keneki azena momi camerounaise ba sko momi na sko ninga ba coopérer amunika ke no akoka coopérer na batu musuti bazaki ba po ezai ba esprit tout ya ba mbila ba yanke ba nini donc faut maîtriser bango pena ba momi susa ko ya pena ba yeba ko telo ba beti ba botelo club ba kena bango sko zeke no momena c'est que no bato musuna akoka bango te oya faut pesa nga bango ta pesa nga bango na fongole sko terrain sko ya Paris ta na fongole terrain à Paris et mon ko muzanga pe parce que na tous les kuna tezeki na ba kame na ba Nigeria ata na nga Paris te kuna pe na kozwa na moine saki na bima pesi après yo livrer après yo pesi la rozui ba et pour za kuti nini so pesi la te ozote yo no ke kaimba te ayo mo yo no ke kaimba te wana kuti ba serana zeke no ba so kaimba zate ezate tamba to ay ko tango biso ponga tina zeke awana déjà que no na sana ba India ça ba India à l'époque déjà ça va India mais ce que ba India na kuta na canal ya vie mo ba vie na mo boy vie oyebika vie to bon bio vie oyebika faut d'abord qu'il n'est pas vie Vicky na nière mais il y a des pire massa il y a vie Vicky à comprendre ba moko donc vie Vicky comme ko zana la ba massa massa ko vie na lekila ba abima boss ali so ko peti na mo boss so ay boss la gata peti na hoya peti ata je me souviens ba monika na koti pour peti à côté il y a dans la chambre bana la momine côté na chambre na côté en chambre na zuga la na pesi ne no zonga ka nga vete na zonga sute ozonga sute te na ozonga sute na ina na pema na mwamuke ce que vient aye zwa contact mo ba tele péter il faut na trouver péter na aye linga di solongo ce que mutona bana lo ba anglais yena nga to yebolo anglais te abina mema oka kuno mona nini la utala na tato ke kuna a comprendre ni anglais ni meto masole leki vous se comprendre tu se comprendre depuis et combien pepele après na bendi ba massa na tout na bendi ba massa pour se écrire ya 13e sikoyo tu voulu na momuke batuni ne osko yokutaga net na Paris awa oyo net masola formé o na bazo beta formé zai banani biso ba série to yaki oh moto formé et ba année 80 na motalika moto na forme za inete oh pour biso tout banoza na bala ah bon et moto monta leki moninga zate parce que oyo ke soma muso ko somba pa magasin motu to okota mo mais kude ya moto la moto awasa la choix na ye bon ce que moto nini wazaki neti leader ba ya bazeti na sérieux neti osati so tan kombo le bike no yende te mais bon neti ba vienar kaza ki moto moko oui ya zaki moto moko ka yé place so yé place bazeti to ba na ko paniquer déjà so yé zaki no ah non
même ata pour ba momu so bana ya mona ye na nganda mobo azana na car na se momi te azana na car na se atini mutu ah wala ye venyaka atini mutu ata na kati ayena mutu atini mutu na kati tano terre so tango kota kati ba mobu ata la banani bazana kati so tango mutu na kota keno ba comprendre na buyena na ono na Adrien Zalman ba musani ti moi mir mobo ba to so asane te watele mabakende ko solo aye moi akata watala ka mitu moi sepe na honte moi akabo ademera ta ko na kinai po atali ke no alingi pe akota te mais ce que yesko ba moment to evana na e na et pas vécu notre kutana déjà je me suis to kutana pas ya modogo wana adish autoya adish mongombe poto na poto auto ya do wana colonel Fabien po modogo alungwe na Sharon ayena nini mais forme zeki na changer mon que forme zeki lo moko ya plaisir po to bana bima mo bino to bimi bo latine moko mozo sepela pe na baninga et puis bino to boza na sourire beaucoup que les concerts boza ka bo tamla bo pesa na pesa bo te bo so la musique na bo ki pila bino mote po eza ka place mo ya retrouvailles et puis ne bino to bolati ozota na bela ke batutu po eza bino bali ya bano ya bango ya ka na défi na bango bango mais baza tamso na entrée ya concert na biso bango basa ba délire na bango pe muto toucher bango te po bango eza pe na ke ba démonstration mo ne basalaka et biso ko zeke no boye na ba forme mais bozo lukana na bino po eza ba lieu de rendez-vous ya ba place de rencontre viens à Zaki mutu mo azana coup d'épée parce que zeke no ba bla muso so la te mo atali yo boro zana ngo yebi magasin tana talon pour te donner le mot ngana ye nazara je me suis nazaki na oye et tout chaque Mario Valentino na moi sandal mon sapato moi ya basse ya mocassin amoni ngana ngo mais tali bekeno c'est ça yam te vana na la chaise biso to da mais on a kotala ngo so ma sa zena mo ba moni bekene ti ba ego sala mate otala yo nena parce que bo ba ma sa so zena mo ba ki était ngapé lukutambe te na ibaki penate mais ozomona eka ka ebe non nini mais koyeba pena ezaki na nte après tu as aussi l'amitié après comme pire vieux puis nini to kabrane pe pli donc pour kabrane pli facilité mbote ko to zoate donc c'est là il peut être ozombote de bon ça ko ta budi batutu non abana budi te mais atene na eloko moko o ezali ke no batebele peta msoso bala ngote eza eloko na ye so ye place abana paniquer bato moi bato bazo guma ba pesa mbote neti nini moi autorité moko boye mais azali mutu mo simple marque Jean Paul Ngambe bato mo zeke no ba simple mais so bango te monete ka neti ba danger non sikoyo pendant tout ce temps donc yoko pour ça là otika ko voler un peu battre ya kio na tuna question obeta bolo côté tena obligé au moins ce que na obeta ndeni so tana efongola masolo na Paris après puis mi sabano ya poazwa vieniarka batende kini ce que pas est-ce que bano négocier ezeki na la chaise na bano bimana kolo ni na nganda wana yo ouais kolonganda wana azaki moi ça pimisi na kini pimisi mutatinda kai na poto nganda sko echa moi ni na bien viene kata mozea wana ba négocier po ba kene na kini yesko ba ibisa ki nano que non garçon mo ya kana ayaka ko yela munya koko waya porque munya koko waya zaki leki ya mominanga mkolonganda sko zegeno balingi ba ka neti basala nga kanai mais ba latso lero ko mobo
viene à tel garçon dans golf moi noir eza wana golf moi noir eza wana aya ka ernine aya pena je me suis na moi mais aya karenga mamoni tana komika akei babalambi biso ni papa ya vandi et pas senga ki sandala na ya Maro Valentine mama sa ataze belete ba on va zela ga ke na fâché pour tout ça des autres ce qu'on a eza parler ngama mimi na nita na parler ndito za boye ngama na bimisi bitumba na parler faut ça bon c'est ça ngabi non tena longona ga malembe la pesa ya tala peut-être bien non nga oui ok là c'est maintenant nga oui la pesa na prière mais ils ont congolais à Brazat ah bien bon ils ont congolais à Brazat oh oui nzoke esova kinga tana oui wana susu ya biga kongola Brazil mutuna elukeza yete tana ke ba biseke mutuna luka yete oh da sagana esprit nanga oh ya longola sapati wana ye lobi nango ayesko na ba te ba ma ya na 20 po biso ya tamsote 3 quarts ndako mamwe tondi po ko dame soto six masona biso il faut te dame wana avant que na parce que tous les jours faut te bima tous les jours il faut te bima do ba 4 heures zongi ba 10 heures ba ni masolo do ba 19 heures ba boulot misale sili bokangi mutamuta kena soko zala ba momina yo kena ba kota momina yo ba 22 heures to kutani skoze ba brochon ni pas to kuta ba tous les jours mais après modogo je me suis na brocha atenga mais bino yo za balar mo ko produire bisote na produire bisote sérieux na mo balar on donc ça dire yo za balar ko produire bisote on vive za ba eye bastino abeta na Pigalle kuna kwampa fataki mais pendant tout ce temps yo posé un mouvement quand même donc il peut ndoule bani donc tous les jours dosé que non partout naza partout naza pas ngabeleza ndeni non na solo déjà fait beaucoup bon to solo après to bengane a bengi fait beaucoup pe avec na ba yozula ke parler mon boy tindika na nini na mairie de Clichy par la poids na mairie de Clichy modoga singa ke non via za d'accord to kende to ke kuna to kuta vie beaucoup tato a sonné vieux beaucoup la fongole mais à continuer sur la chambre je te côté ce que je te côté donc on a quitté vous avez place au vendette et parce que ils en a terrain ils en a vide na ça uta kokota ba to selo ga hotel matélema amagamo le bagi minga d'accord t'as d'accord ok bon écoutez combien pour la répétition il faut ça répétition mais nga producteur té écoutez combien pour la répétition bossa minon ah ba ke ba solo li ba moki ne benginga mais yo tindi ba biloko o ebele ba kare belé o tindi o ba ko chango wapi to ko gera ndenge nini mutako gera ngo azate eleki trop aussi na combien de cas tinda dit combien de voitures 3 voitures Peugeot 504 818 na Golf na kendaki non ba bengo ane bosso na fait beaucoup là tant na pesi mo bala sko ba répéter na s'engager pour na obetsa bango na produire bango ba benga na kine no ba biloko no tinda iko to pour la raison on ngabino famille kuna bazana on bien ce qu'on gasse qu'on a kosa kananga so biloko leki trop non il faut ya koto bala rebele bongo ce que je non na e panza na boria ngai fona kine na kena trouver mon dogo nga c'est non nga na okende kina o sabongo point de tout façon okende kina onde no zano na benaria nga te na okeki sans doute ouais na okeki pour na tala binala arona tindi
ou serein zaki net mamone so sa bo zano ya dogi te ozana doki me doka okende kuna te si ka ba dogi amso ya terrain ya terrain ozano ya awa mais ya kuna te mais zeno pe blo monete nini po moni mbongo fungola e somba tout bamoba ngabi pour le coup na programme tinga fona kene pona tali bina keno na kangama kina na mboka mili kipona yango na tintindi bakana nga e kef na ebi famille c'est bon mais ba koko gérer ngo te kuna ba bangi ba te ele kitro yo mo fo ya faut parce que amona ke non exact clair te aza na âge ni quand il bloque belebo il mo yete do ce qui veut dire ça la normalité ngabi non na okende mais ce que donc makamoko kata ngabi non na otika massa mutatu au continent ezani tati légal et pas master ya ko gérer makambo là tu za nango ekende tina suka ah bon za pengano master Gila na ena Gilite na présenté modogo ni ne pas Gila tiko compte on a na venir ka ah non mais ce que ngapena okena nini mais na mona ke na eloko mo bwezeke bien ensemble moi ya yojo c'est que non ya 8 boutons voilà ni wanya kosa nana to ke beta na parler du peuple na boa ko andinga muketenga bi eza ona zuite donc ngape na voyager so ba voyager te na peso mais ne na voyager na so na tana ke so baté po eza so na ni te puis masolo na saka ngi déjà boutique na tiki makamuna na bato musu ah ok to ko tala na kin ngala ke na kena de 8 na se ba le 8 août ba là parce qu'on a matadi na bimisa bakar na matadi je me suis avant de na télé bo liboso télé oh na moni neti cortège ya roi Baudouin il parle na ce qui est décapotable ya noir ba mota liboso nga cousin na talana na ngo continue na ngo na ba no tala bien nga oh vient ya regarde parce que ya maman atali nga zeke non oyebi aza mokondite nga no a mokondite to nga yene nzela mote to nga yene nzela moko so na tikale ke to nga zane na tamso na loko oh bon azana nga ni arko oh ni arko so ba ye wana parce que zeke no ba ye ba memena ba motali boso ndi ba mema pe na mokonzi nga na tawo de film nga oh o makani na zo mono na container na pekaka na sasa makapo kuna pesa ki fuba dedo adima ba nini bakar monsieur ina yete musu se yaki ba musu ba bimisa ki on ba ezaje na ki funa la ndia on a récupérer on pas na famille le bino il faut ça OK ne kin tana zongi kin na zana limited na moteur fikin je me suis ndete manaka etandaka bakar pono côté kango devant na Jean Paul Ngambe boy onema un frère mon vrai frère devant ne boy tiene argamba moko abana luka parce que tongo ya golf noir na il faut so na limité golf est éliminé on non tama ya tali a ye na zui nga na eba na ndete bana kutana na tuko kutana nete na car to ba kutana ka tukutana na palais to kutana na palais moko boye na kutana na palais moko boye ayi na pela cheto na kata palais ndenge mutakeli keili no te bite pour toi que na msepe mingi bela za ba taxi bo futa ba taxi okena bino pas pour car moye ou e ba no tourner na c'était mais wana ba bikalptus neza a tourner so ba tout et curiosité. Mais quand moi ça n'était joué, la place on a mis la pété. Quand on freiné pas, avant de kataka, c'était poussière rebelle. Parce que nous sommes une place de vendre, nous t'as là. Les années, bah tu n'as pas un gars beaucoup na, c'était mairie bazota la paix. Si tu veux t'as la c'est que car mon poussière va nous quitter, à fond là la porte. Tava tchele kolo na se tava telemi a telemi ba mo aleki post na azai mo mbinga tava telemi bo ya donc ça te veut que noti makele stade
babano kima sikoze que non ba ya pene yesu babano ya tout droit songa na mona bato ba landa e belé ce qu'on est muyibi ba ya pene na ba mone pena de près tana bano ya esalinga plaisir na vandi neti na comme scotché na kiti plaisir moi esalinga bien vrai retrouvailles esalinga bien donc Jean-Paul Devane bomba moko pour bato ba yemba mo belé peut-être to na kata kombi to causer to kota na kombi bo ba cercle kombi ba no ningana ali pété simbate nazana bon marché kuna bon le kaga na ni na hôtel to causer bien parce que na to na masolo bela au solo OK na oya pa ke sauter ba mo ba kimi a côté na karake tigotigalanga. Donc, net histoire est katani, mais plaisir moi salio. Pour vraiment, nous retrouver à état la ressource. Mais bon, sololité, je m'en ai dit que non, dans un niveau bien solo. Moutou na mona qui na ba motard wana yi. Na Porsche. Ah, et personnellement au Lukanga ici. Oui, na Porsche, est-ce que c'est que non? Ah, ça l'est bien. Bah mon Jean-Paul là non, tellement. Non, bah là, il faut changer. On a besoin de tout dans la zone. Et qui bah 12 heures. Toquer ma tête. Donc comme je peux ma tête, tu vas dans mission dans Guidi Maona. Moi tant mouké, tu dis que la mission à carna ni pour battre, non gérer bazegi non. Tant on linga to zonga na 13h. Capitaine Mobo ya so ya Gombe kuna a piégé biso. Baboto la car. Baboto la golf wana. Jean-Paul abimi na mpanza. Non, na tongo déjà boni atangi mpanza car. Ah parce que to sele lo teto le kabuti biso te le kate. Basoda na ba baseball. Na Jean-Paul Scorsese tel gars que non a protéger mais rien là bien non vous égarez dans car kuna esprit moi net gars que non tout ciné bangote a beta Jean-Paul baseball na mutua akoya genogo ta akoya geno Jean-Paul azide mabanga abi wa poussa beta bua Jean-Paul bin tokotaka pas toqué na face à Fikine a changé là tu coupé tant à côté aller na couper na comprendre soutenir donc face à colère l'équipe trop tout ce qu'on a bourou tout ce qu'on a comme problème peut-être parce que dans ba monika ka raison misus ta Jean-Paul akitika wana na moko ta wana misus na casque ba wana ba ngo trois ka to côté sur na car ba to benani to qu'est-ce que c'est que non na 7e mairie sangotiko pazana batu mo ba ya golf mo noir bo ba nini tu baza minduki ba contrôler ki ba ba boyaki et comme kamsus biso peut être comme Jean-Paul Alvi non to ki na biso na nini na 20 mai na bi ba kota mo mo to ke to fara biso côté kuna ba to côté la cara Jean-Paul na bisi kuzanga ke no zo ba ka ke no ko tsangu na lupangu se beti na biso mo tour Marga feedback tato longe ka wana kamo nini na matete wana soki auditora matete wana eluka kamo butu e bando luka limité wana ba luka baso ba koyi déjà kota parler ya Gombe yé donc to communauté va rechercher parce qu'il faut azwa biso to ke kuna te vaniti ba soir ba 18h ba masolo ningeza soki nini faut chaka abenganga na o province tena sungaye tala bano sungaye momi pa comprendre talibete ngape na kokango te jona ngatika ki batu na musona ko gérer bango te ese ngape na jo baleza lubwako te akekini akokisi la na keneki sembad pasta akokisi la na keneki azena momi camerounaise ba ce que moment na ce qu'on a coopérer amunika ke no akoka coopérer
na bato mosusu te bazalaki po ezalaki baesprit tout ya bambila bayanke banini donc faut maîtriser bango mpena bango mosusu akoya mpena bayeba kotelo babeti babotelo apla bake na bango siko ozeke no omena esake no bato mosusu nakoka bango te oyo afo opesanga bango ta apesanga kaka bango nafungoli sikoyo terrain sikoyo ya Paris ta nafungoli terrain ya Paris mona akomozanga mpe parce que na tous les kuna tozalaki na bakame na banigérien ata na ye nanga Paris te kuna mpe nakozwa na mwani esaki na bima oye opesi lara ozwi po eza kuti nini so opesi lara te ozwa te yonoke kayimba te ya yo mo yonoke kayimba te wana kuti basera nazeke no asola kayimba eza te eza te ta bato ayekotango biso mponga ntina azalaki awa nazali deja keno nasala na baindia nasala baindia à l'époque déjà na baindia mais que baindia nakuta kuna kanala ya vie moko vie nanga moko boye vie oyebi kaka vie oyebi kaka po d'abord qu'elle n'est pas vie Vicky na nière mais il y a des pire master il y a vie Vicky à comprendre un moko donc vie Vicky a comme ça na la bon bazar mas que vie na lekela bon abima boss ali ça on péter na mon boss so ay boss la gata péter na oya péter attends je me souviens ba monika na côté pour péter à côté il y a na chambre bon là momine côté na chambre na côté en chambre na zuga là na PC ne no zonga ka nga vete na zonga soute ozonga soute te na ozonga soute na ina na pema na momuke ce que vient aye zwa contact mo ba tele péter na il faut na trouver péter na aye linga de solongo ce que mutona albana lo ba anglais yena nga to yebolo anglais te abina mema oka kuno mona nini la utala na tato ke kuna a comprendre ni anglais ni meto masole leki pour se comprendre tu se comprendre depuis et comme pepele après na bendi ba massa na tout na bendi ba massa pour se écrire ya 13e sikoyo tu voulu no momuke batuni ne osko yokutaka net na Paris awa oyo net masola formé o na bazo beta formé zai banani de biso ba série to yaki oh moto formé et ba année 80 na moto aleka moto na forme azaini était oh pour biso tout banoza na bala ah bon et moto monta aleki moninga zate parce que oyo ke soma muso ko somba pa magasin motu to okotango mais coup de ya moto na moto awasa la choix na ye bon ce que moto nini wazaki neti leader ba ya bazeti na sérieux neti usati so tan kombo le week no yende te mais bon neti ba vient arkaza ki moto moko oui il y a zaki moto moko ka y place so y place bazeti tu ba na ko paniquer déjà so y zaki no ah non même ata pour ba momuso bana ya mona ye na nganda mobo azana na car na se momi te azana na car na se atindi mutu ah wala ye venyaka atindi mutu ata na kati ayena mutu atindi mutu na kati tano terre so tango kota kati ba mobu ata la banani bazana kati so tango mutu na kota keno ba comprendre ah na buyena na ono na Adrien Zelman ba musani ti moi mir mobo ba to so asane te batele mabakende ko solo ye mo akata watala ka mitu mo sepe na honte mo akabo ademera ta ko na kinai po atali ke no alingi ne pe akota te mais ko yesko ba moment to evana na ye na e pas vécu notre kutana déjà je me suis to kutana pa ya modogo wana adish autoya adish mongombe poto na poto auto ya do wana colonel Fabien po modogo alungwe na Sharon aena nini mais forme zeki na changer mon que forme zeki lo moko ya plaisir po to bana bima mo bino to bimi bolati ndenge moko mozo sepela pe na baninga et puis bino to boza na sourire
beaucoup que les concerts vous avez beaucoup ça pesa beaucoup vous sur la musique na beaucoup qui peut bino monter pour ça la place moi à retrouvailles et puis ne bino tout bolati aux autres na bela que batu tout pour ça bino bali ya bano ya bango ya na défi na bango et bango mais baza tam sur na entrée ya concert na biso bango ça va délire na bango peut muta toucher bango te pour bango za ipena que ba démonstration monde ba salaka et biso ce que non boyer na ba forme mais bozo lukana na bino pour ça ba lieu de rendez-vous ya ba place à rencontre viens à casa que mutu moi za na coup d'IP parce que c'est que non ba bla muso so là te mo atali yo boroza na ngo yebi magasin tana talent pour te donner le mot ngana ye nazara je me suis nazara qui na oye et tout chaque Mario Valentino na moi sandal mon sapato moi ya basse ya mocassin amoni ngana ngo mais tellement que non c'est ça yam te vendre na paye la chaise biso to da mais on a kota la ngo so comment ça zena on ba moni bengeneti ba et ko sala maté autant on yone parce que bo ba masa so zena mo ba ki était ngapé le kutambe te na ba ki penate mais ozomona eka ka ebe non nini mais koyeba pena ezaki na nte après tu as aussi la métier après comme un pire vieux puis nini to kablane pe pli donc pour kablane pli facilité mbote kutu ozoate donc c'est là il peut être aux ambote de bon soit côté boudi tout non abana boudi te mais azene na eloko moko o ezali ke non batebele peta msoso bala ngote ezali eloko na ye soit ye place abana paniquer bato moi bato bazo guma ba pesa mbote neti nini moi autorité moko boye mais azali mutu mo simple marque Jean Paul Ngambe bato mo zeke non ba simple mais soyi bango te monete ka neti ba danger non sikoyo pendant tout ce temps donc yoko pour ça là otika ko voler un peu battre ki o na tuna question obeta bolo côté obligé au moins ce que vous avez entendu c'est tant fongola masolo na Paris après puis mi sabano ya poazwa vieniarka batende kini ce que pas est-ce que bano négocier ezeki na pelle la chaise na bano bimana kolo ni na nganda wana wana yo ouais ce que kolo nganda wana ezeki moi ça puis mi sinaki puis mi simtatinda ka na poto nganda sko echa moi ni na bien viene kata mwaze wana ba négocier pour ba kene na kin yesko ba ibisa ki nano que non garçon mo ya kana ayaka ko yela mumya koko waya porque mumya koko waya zeki leki ya muminanga ya mkolonganda sko zeki no balingi ba kaneti basala nga kanai mais ba la tsolero ko mobo viene à la garçon a un golf moi noir ou un golf moi noir on a aya ka ernine aya pena je me suis na moi mais aya karenga mamoni tana komika akei baba lambi biso ni papa ya vandi et pas senga ki sandala na ya Mario Valentino mama ça ataze belete baba bon balon zelaga ke na fâché pour tout ça des autres ce qu'on a est à parler non mais mimi on est à parler ne te zaboué non mais la bimisi tu m'as parlé il faut ça du bon ma c'est ngabi non te na longo na ga malé mais la PCA ya tala peut-être bien ni non nga oui OK là c'est non nga oui la PCA na prière mais yo congolais à Brazat ah bien bon yo congolais à Brazat oh oui nzoke esova kinga tana bi oui wana susu ya biga kongola Brazil mutu na lukeza yete tana ke ba biseke mutu na luka yete oh da sagana esprit nanga oh ya longola sapati ye wana ye lobi nango ayesko na ba
te ba ya na 20 po biso ya tamsote 3 quarts ndako mamwe tondi po ko dame soto 6 masola biso il faut te au dame wana avant to kena parce que tous les jours faut te bima tous les jours il faut te bima do ba 4 heures to zongi ba 10 heures to bani masolo do ba 19 heures ba boulot misale sili bokangi muta kena soko za ba momina yo kena ba kota momina yo ba 22 heures to kutani skoze ba brochon ni ne pas to kuta ba tous les jours tu vas non bima mais après modogo je me suis na brocha atenga mais bino yo za bala mo produire bisote na produire bisote c'est yo za mo bala on donc ça dit yo za bala ko produire bisote on vive za ba eye bastino abeta na Pigalle kuna kwampa fataki mais pendant tout ce temps il y a un mouvement quand même donc il peut ndoule donc tous les jours deux non partout dans ça partout dans ça pas ngabeleza non na solo déjà fait beaucoup boto solo après tu bengane a bengi fait beaucoup pe avec na ba yozula ke parler mon boy tindiga na nini na mairie de Clichy par la poids na mairie de Clichy modoga ibsinga ke non via za d'accord tokende toke kuna tokuta vieux beaucoup tato a sonné vieux beaucoup la fongole mais continuer sur la chambre je te côté ce que ça te côté donc on a quitté vous avez place au vendredi et parce que ils en a terrain ils en a vide na ça uta kokota ba to selo ga hotel matin amagamo le bagiye minga d'accord t'as d'accord ok bon écoutez combien pour la répétition il faut ça répétition mais nga producteur écoutez combien pour la répétition bossa minon ah ba ke ba solo li ba mokine benginga mais yo tindi ba biloko o ebele ba kare bele tindi o ba ko chango wapi to ko gera ndenge nini mutu akogera ngo aza te eleki trop otina combien de cas tinda dit combien de voitures 3 voitures Peugeot 504 818 na Golf na kendaki non babengo wane boso na fait beaucoup là tant na pesi mo bala sko ba répéter na s'engager pour na robetsa bango na produire bango babenga na kine no ba biloko no tinda iko to polariser na ngabi no famille kuna bazana ngo bien sko ngasko na kosaka nanga so biloko leki trop non il faut ya koto bala rebele bongo sko zeke no na e panza na boria ngai fona kine na kena trouvé mon dogo nga c'est non nga na okende kina o sabongo pwani de tout façon okende kina onde no zano na benaria nga te na okeki sans doc ouais na okeki po na tala binala arona tindi wa serenze kine mamono so sabo zano ya dogi te ozana dogi me doga okende kuna te si ka ba dogi amso ya terrain ozano ya awa me ya kuna te mais zeno pe blo monete ni ne po moni mbongo fungola e somba tout ba moba nga pour le coup na programme tinga fona kene pona tali bina keno na kangama kina na mboka mili kipona yango na tintindi bakana nga e kef na ebi famille c'est bon mais ba kuko gérer ngo te kuna ba bangi ba te ele kitro yo mo fo ya faut parce que amona keno eza clarté aza na ajini tati na blogo belebo yimo yete do ce qui veut dire eza la normalité ngabi no na okende mais ce que donc makamoko kata ngabi no na otika master mutatu au continent ezani tati légal et pas master ya o gérer makambo la artu ezana ngo ekende tina suka ah bon aza pengano master Gila na ena Gilit na présenté modogo ni ne pas Gila tiko continent na venir ka ah non mais ce que ngapena okela nini mais namona que na eloko mobo ezeki bien ensemble moi ya yojo ezeki no ya 8 boutons voilà ni wanya kosa nana to ke beta na parler du peuple
na boa ko andinga mukete ngabi eza on a zuite donc ngape na voyager so ba voyager te ngape so mais ne na voyager na so na tanga que son baté po eza so na ni te puis masolo na saka ngi déjà boutique na tiki makamuna batu musu ah ok to kuta na kin ngala ke na kena de 8 na se ba le 8 août ba ba landa sko ngaza zena matadi na bimisa bakar na matadi jo musu na vandika na télé bo liboso télé oh na moni neti cortège ya roi Baudouin il parle en ezaki soki décapotable ya noir ba mota liboso nga cousin na talana na ngo continue na ngo na ba no tala bien nga oh vient ya regarde parce que ya ba moi tali nga zeke no oyebi aza mu continue nga no a mu continue to nga yene nzela moto to nga yene nzela moko so na tikale ke to nga zane na tamso na loko oh bon azana ni nga ni oh ni ko so ba yewona de so zeke no ba ye ba memena ba motali boso ndi ba mema pena mu konzi nga na tawo de film nga oh oh makani na zo mono na container na pekaka na sayi makapo kuna peze ki fuba dedo adima ba nini bakar monsieur ina yete musu se yaki batu musu ba bimisa ki on ba ezaje na ki funa lande on a récupéré on pas na famille le bino il faut ça OK ne kin tana zongi kin na zana limited na moteur fikin je me suis ndete bana ke tandaka bakar pono côté kango devant na Jean Paul Ngambe boy Onema un frère mon vrai frère devant ne boy viens Ngamba moko abana luka parce que tu as golf noir na il faut so na limité golf est terminé en haut tama ya tali a yeyo na zui nga na eba na ndete bana kutana na tuko kutana nete na car to ba kutana ka tukutana na palais to kuta aye na palais moko boye na kutana na palais moko boye aye na pela chez na kata palais ndenge mutakeli keili no tebite po to ba kela msepe mingi bela za ba taxi bo futa ba taxi okela mino pas pour car moi yebu e ba no tourner na cette mele wana ba bikalptus neza a tourner so ba tout et curiosité mais quand moi ça n'était joué dans la place on a mis la pété dans on freiné pas avant de la kataka et poussière belé parce que ils ont pris une place au vendeur tu vois là les années bateau n'a pas zana ngambo kuna cette mairie bazo talapé si tu vas la gaz que car mon poussière va nous quitter a fongola ga porte tawa tshele kolo na se tawa telemi a telemi ba mo aleki post na azemo mbinga tawa telemi bo ya donc ça tu veux que noti makele stade ba no kima skoze que non ba ya pene yesko ba no ya tout droit songa na mona bato ba landa e belé ce qu'on est muyibi ba ya pene na ba mone pena de près tana ba ya esalinga plaisir na vandi neti na comme scotché na kiti plaisir moi esalinga bien vrai retrouvailles esalinga bien donc Jean Paul devant bomba moko bato ba yemba mo belé petit to ki no ngabi to kota kana kata kombi to causer to kota na kombi bo ba cercle kombi ba no ningana ali pété simbate nazana bon marché kuna bon le kaka na ni na hôtel to causer bien parce que na to na masolo bela au solo OK na oya pa ke sauter ba mo ba kimi a côté na karake tigotigalanga donc net histoire katani mais plaisir moi salio pour vraiment tout nous retrouver à état la ressource mais bo sololité zo monet ka non na zo revo beza solo mutu na mona ki na ba motaro na yi na Porsche
Aïe, personnellement, au Lukanga ici. Oui, na Porsche, est-ce que c'est que non? Ah, ça l'est bien. Maman, quand Jean-Paul là, non, tellement. Non, bah là, il faut changer. Non, tout que na zone là. Et qui bah 12 heures. Toquer ma tête. Tu combien de ma tête, tu vas dans mission na ngidi maona. Moi tant muke, tu dis que la mission à carna ni pour bateau non gérer bazegi non. Tant to linga to zonga na 13h. Capitaine Mobo ya so ya Gombe kuna a piégé biso. Baboto la car. Baboto la golf. Jean-Paul abimi na mpanza. Non, na tongo déjà boni atenga mpanza car. Ah, est-ce que tu sais le côté to le kaboti ka biso to le kate? Baso dona ba baseball. Jean-Paul Scorsese tel gars que non a protéger mais rien là bien non que se garer na car kuna esprit moi yene gars que non tout signé ba monte beta Jean-Paul baseball na mutua pa akoya genogo ta akoya geno Jean-Paul azide mabanga abi wa poussa beta bua Jean-Paul bito kotaka pas toquer na face à Fikine a changé là tu coupé tant à côté aller na couper na comprendre les soutenir donc face à colère l'équipe trop tout zongana buru tout zongana comme problème peut-être parce que dans ba monika ka raison misus ta Jean-Paul a quitté ka wana na moko ta wana misus na casque ba wana ba ngo trois ka to côté sur na car ba to benani to qu'est-ce que c'est que non na 7e mairie sango tiko pazana batu mo ba ya golf mo noir bo ba nini tu baza minduki ba contrôler ki ba boya ki et comme comme ça biso peut-être comme Jean-Paul Alvi non to que la biso na nini na 20 mai na bi ba kota mo vote que to fara biso côté kuna ba to côté la cara Jean-Paul na bisi kuzanga ke no zo ba ka ke no ko tsango na lupango se beti na biso mo tour Marga Philbert, tato longue kawana. Kamo nini matete wana soki auditora matete wana luka kamo butu e bando luka. Limité wana ba luka. Baso ba koyi déjà kota parler. Ya Gombe yé. Donc to communauté va rechercher parce qu'il faut azwa biso. To ke kuna te vaniti ba soir ba 18h. Jean-Paul a tozo na tika na te. Do panzana kaka. Tika la victoire na kena ngiri. Okende ni na beta na makolo. Betina makolo. Po esprit ni ke no. Mete yuma. Nzoka yuma pene ya gravité. Do bazo zela so bazi ka pa o OK pas bolos. Ou OK kamo butu kuna ni. Donc chauffeur na ami moko boaza ki ranger. Lieutenant Focus. Il ba no kumbanga yetu banaza naye ye ba ke no zoe déjà po azaki na kota Pascal wana ba ke kanga ye déjà so nga ba lukanga nga sko na tane po tana wuti kuna nga te na ina ga la crèche na futi 2 jours na kota na ba dans la 2 jours na changer bilamba te yo ki bien te ka bien na ke nga so ba kanga na zonga bo vie na biso asa signaler que non kuna ne ba yeko nanzoka yeko sa coup d'état Mobutu ba manini nga ba vipo ngo ndi minute ka kino biso doko ya sa coup d'état Mobutu no baza minduki baza banini baza batmo avuti poto bani le même jour na okende lieutenant Foxy ba sa 2 jours ba tikier aye na palais tana walinga na bana sokola tango zo konta ga ba movie ayibi ga ba yezo ngate yepa aye na teni ta côté aza pe ono azali azo sokolo azo kende komitika ye moko na auditora kuna alibite ya ko kende komitika te so ake komitika maka bébé ngana sai des jours kuna na kende na négocier ngo ba toke na PCK a pesa nga combien na keno nga bino kena po
Bloco te zana mosuna tina te pour vie communauté ka keno baso bazio bakobomana bango yo. Nga mona ngani terien. Ah. Nzoka Jean Paul baso akanga gena Kambuto. Ye reste ma père na bango mutaki na sauver. Nga skoze keno bakar tu bakanyango bakena ngo na boulevard à 30 juin. Pas ba roulage na balongole ba pine ba batterie ba nini donc pour récupérer et comment il faut ba soda il y a bolos soyez zonga susu. Donc na comme les cas partout. Et pas na banana tchacho mbala mokomso ya kenoti kanga ti et pas ya na boulevard à 30 jours. Bo tchacho skote ya banana na sima il y a Vieniarka. Je me suis rendu Vieniarka qui na kataki. Na kena hospital pas tant que tal tu beta tout que ngi to kuta to que ta mo bonga ba te beta biso tout province at so to ke côté ya sosa ti côté ba garde civile place mo ba ndebo uta na chachombala ce que ba ba zeki na ni ta ba monika vieni aka na kombi bisede ba bandu ganga nyaka vieni ata ba to na ba ngonte to ke na biso na ba bengo biso yoka na bango na vite so banane na ba to so mo soni bino to ndi ba ganga bongo to telemaga ba moko tchatchaye tchatchale ba mo avance ta maye ba to keti na place ngo to kotika mamo place ngo to ndisoso tchatchale bino to ke parler to longona to landani na kombi yena moi page azena Mercedes moi boya jaune ba 200 bonus to keti kuna ezai entre bombo na ngiringi to koti taba to koti kana ndapo aya bibiso to fana kutambele te na libande tondi ba balanzele yindi kenya alko sa koti yo sais combien de temps na Kinshasa ça inani na ki donc il a ouais inani ya sans donc siko zonga ndeni ona zonga na peka na report na kuna na yena ngati okena njili basele makambo solo njili te na golf wana na o ya noir wana mutu moya masa moya vie moya poto ayaki asombiango siko yaza ina masolo ngabe ça la makambo na besoin ya vanité parce que ba kare ya nango kuna mais na limbiki na ngipi na ça ba démarcher parce que ba démarcher quoi ça là mais na zaki pini siko za bana lukanga pona ndenge esko na banoza na momine awa amu le kopé kuna pasa lo fo pour ça la nga fumu misko ayibisinga kima na tanya soto na sala ya ko mona ngate amona ga mulilite parce que zinga za na la ki c'est le moto masanga mo ye Gilles Torture akiti manda siko zegeno manda bandoya bakutana ya no na ninga tozala na ya ba wa na président mais na pesi ga nini na face wana ngabe ba wa na président baza masa batute comment tozala bon parce que za mo tozala ba soldat tabo ono za ba soldat ba uluka ba iba makamna bino bo sala siko zegeno nzoka inga na iba keno mando wazaki na wapimis ok oui so ali ngaka masane mususu ye wana seki bo approcher ye boko zoaye so tana zala na ye wana ngala mona tamso na tamso na kena kasafu po azoki hotel mona kimbango bo tamso tozana yenga non banina ko yanga bitenga ndo sali siko ke no pesi golf wana le bazong sur le miki mutanga salut azong sur miki to sali nini ya bongo ngabi no zono na zonga nga pata na zonga pena ya awa na koma na nikira nga pena ke palais tana komina palais palais otika zaika te tana komina palais siko ze ba pa ya bayeti ngate moyo vandezate wala ala miki na kisko na hotel na bano va na hotel tant avant na hotel tu l'as parlé notika ki okuta ki mokaka ils parlé tu vas partager na dans la chambre massa dans la chambre mais chambre ne ndo zero ka ils qui mais est-ce que autant na ye moi papa ya bayaki déjà petite sœur bani nga ba komina nga vite na ko vanda so na sanga na boité nga beno na ke hotel na ke hotel ce qu'on attend on va na poissonner wana na makade chiri chara bazaki wana déjà va biso na chambre de vanda abetaki banko ba signaler chambre
nga tobima nazonga boze mbila mbila ye po ayozwa chicha po ya sabima ne déjà so biso baza maso sko zekeno mbila ye chambre asina ki obiso konoza raison de hotel ta ba ye ba bikeno mbila uto ya civil na chambre ya bino na feni on obiso peut te comprendre te de là aux yeux mikili aux moments sur masolo na mais ce que la roi bena boulot so po wana ko tezeke no ovani no ka ba benge ya zo la koto za do ya mo zo futi hotel ozolia banini mutupaze banini na hotel mais hôtel est déjà ezalaki trop suspect parce que na hôtel ils ont exposé ce ko bimi ba fouiller chambre ba kota ka ba on a peu blond sur la chambre là ti jamais na chambre ko tinga ni ya ka na ya ka na kota ka mama ka muté sala ma jamais na chambre ezaka pona ya ko se reposer mais tant mbila ye ba ko kenda bino nanu ba liboso ya propre balance po ba lika biso pa to yeki ba to longwana to ke pa ya massa mo Claude to ke pa Claude kwa zaina na klinako to lali wana nga to lali na salon bo petanga benona parler mo bo ya tindika na bongisa déjà na 15e na Olivier de Serre soko kende no ko sala ngo sa bien courage mo na zo ki na ke na sala on peut na beni maso to ki to zaki na to taki na hotel maso to taki na hotel to kene wana na bongisa na PCP fongo la to makampe ye ba kuna bene comme tranquillité ma soleil mende na zaki na kin ngombi wana to esama ki na kin ko to ba to so azana ba kapa na sola masona biso ah non batala pas plus tout à fait botap na ba iba ki to bi ya ba sa ko pe non mais to va ya ba sa ko ba e balancer ko funda bakanga ko seconde je me souviens parce que muto apesa ki adresse aza muto ya biso na kati ayebi nga ayebi ke no na uta ko tsape makambo parce que c'est que non aza nango da pesa adresse à parler les gars pesa adresse à parler na porte na nini zeti gaga oui parce que muto e fundo pesa tisusu parce que tant ba ye esprit et indiquer que non na ça alika monter mutu mo ayena monta mo ebele que non azo monter belé nga na uta pesa aussi tonne wala yo posa na ba plan na parler na ba ni na plan na parler te bakango sans ba plan ba za toujours banda ponga na idi ko za pa na ngate ce que non aya ko yeba histoire nga ayeba ke na momina zengi na appel la chaise donc ce qui a joué ngate il faut azwa na nini mama solo ka ninga za kiti asa yebi tout do so abengi nga na parler azozo ngata abengi kuna parce que tellement benga ki trop momi pa monika oh non nini oh non to na la mo ko ya ye faut te pesa ye momi pa monika mais là on na ko que nous on zina na yete so ka ye bon na yebi sai na yeba 20h ba ba no benga ba na 8h na DVD na bisa comme na mineza bien te za clair te mais non ba tout mo benga ki trop non to ke nga na ko servir ba moi après to ke na biso po to ba ke pe Belgique nako servi bango après de kena biso na bino mutona banda 8h na boyi ono alobi za 12 tonnes ngabe ata eza 100 tonnes banda 8h ya moni côté musute na kombi na nzala ngabe na ke lia na restaurant avant de voyager oh non bon na zonga na ke na to ke kuna bu 8 kara ya tout ça il a ninga jour mbimba yambila so ba tout ça on peut accompagner dans les zones on va simba basuki la belle moquette pour basuki moi ba na salon azana basuki la wabe on est moquette pour ba on va toucher basuki ma basuki kitoko basuki kitoko il est toujours de l'autre côté balancer batumso na binga te yepe eza yete muto ya bino wana boutique wana ye mutaki na bloc wana mais bango le président déjà que ba uta ki Toulouse pour ça renfort na Paris to kenda on s'est retrouvé na Cap beta combien de temps na Cap on est dans Cap mo ba plus de 3 ans hein? Plus de 3 ans parce que c'est que non on a première année à Bosona posant en primaire pas dans que
Vieni agape azongi. Tant azongi, il pas kangi. Tu écoutes, tu na friend. Tant gars petit peu dans un kata pas. Ngas beaucoup dans une école. Na kena na ko ta classe po ibiga ozana moi parcours moi mona. On vient tia daina na cap yo poza capon. To yako bima ya zongi ngabe bimi après na yako umilate. Parce que les gars là basolo mususu ezala qui a rien à voir. Siko eloni la pisa ko cop. Eloni tik sa ko cop. Maintenant na ke na deuxième ligne ce que c'est que non. Na utaka to uti ba ve give jodolo. Ah non mais yo attends mais non. Belgique au changer nini. OK ça non côté kuna. Mais à préparer le terrain kuna te. Parce que toqué peu Belgique bien. Tant de comme Belgique, na on te comme une semaine ga pamba. Na we kufi. Parce que moi na bendana. Il pas que na ko na nga ba ka ni na skonga toqué na petit na Jaco Jean-Jacques. Jaco production. Te petit Jean-Jacques toqué na sko abia toqué na verse. Toqué na verse. To comme na verse kuna. Baba no zo soin na nga kuna, ils avaient peine moi ni na bien mais la telle que non. Ah. O vini na mususu. Comment dépendre ko dame ni tout momi muta ni déplacement beau qui transport ba pe ça yo menga bitenga avion na vivant na ngote. Et so ga ke na zonga na Paris. Na récupérer forme. Ta na zonga Paris. On a supposé que non, bana matadi ba buka bilamba. Tala kuma ka bo bala tsanga forme bala moko. Premier jour tu beta tour to kena na brocha pima vert. Sacré poulo forme de gars makase lobisae. Sacré. Donc tu as une petite et combien de gars qui bateau soit à côté de biso tel que non. Ah mais ils ont dérangé bateau. Il bangote. Pour même si petit que non, Fabrice, il doit bouger. Tellement tu as propre beau. Au qui m'a la propreté. Bon quand vous sous des fois. Le teraga au bunda na mutu mobo. Ya ndimi na ye ko zoka ne me ngana ndima tena zoka. Bon neto bimite OK ne makamu susu. Tu as capote dame, il y a un programme de bisoté. Kola pa cap ezaki ce cause que na ko zwa tana bima na sai moi tamuke bazwinga na tokene tana zongi Belgique na eboye contrôle na frontière bazwinga on oza par défaut moko boye ya 5 ans oh ya 5 ans nene tana zena kini ina nena basakuna batu musu afundanga déjà mais na session ngake bele nga zena ngate et puis na zama kamuna bango te bateka ke non public tazate to chaka kombo na ya na kini bazora bango yete oro babilo ko tikalaka réception pe tikalaki pona kena na ngote après ba pesa réception kuna ba photo de balao kanga makaka aye wala ga ba pire bino par rapport à ko baté baton ba funda ko ba bonte ti na bana bango parce que c'est que non yebi plan ndako bana ozala te baza petit lelo baza bango ba biso ba neti o afunda nga liboso akufa OK sikoyo conseil ni ko pesa lelo bato bazo ya lelo par exemple parce que bato bele bazo ya poto hein monsieur bazo ya lelo tamsusu ya coopération yo ebisa boni te bon lelo ba ya kuta pe copter pour moni mboko ezaki tant biso to yaki ezaki France ezaki franc to kuta ba franc na palais ba mindele bazela ba mbongo na bandako donc ba mbongo pena franc français ezaki na banini ero ekenda na frango ekenda pena na valeur mbongo na ba mbongo évidemment par les Europe communauté ndenge moko na kaizaki so na uti anake na okena Belgique na kena ngapo la rezali so na comme la Belgique bata Belgique diga ka bato la baye parce que ezaki mbongo ba ezaki pena mi na palais mais lelo concert na ko pesa pena na bato so baye biso nga oyo lapsenga pena ponga ba pesa nga suka 8 ans nazoki na liboso epeso su 8 ans 8 ans bolo ouais 8 ans so 8 ans en dehors 3 ans et quelques on a liboso ouais ce qu'on a kenda grand parcours
parce qu'on a grand parcours tant bima VNR ka tant bando bima ka même moi na bima qui VNR ka à Kofi. Je sais combien les années le temps on continue dans le grand parcours. On a récolté on a musu sonné yo ba ça so que beta 6 ans. Beta 6 ans boulot. Beta plus c'est ça. Ce que tu vas le bon que ça mutu yo pondo on non mon la formanga parce que mon ni na zakina ni na za c'est pas ça. Parce que nena yaki na ndenge na bimera ki yango te parce que nga kuna na keneki déjà keneti bana la kota na tangaka naza ba professeur par correspondance ba nini donc na kati kuna su ezana ba école ba professeur batangisa bino so yo tanga na yo saba nini ozo continuer yango ça que non ozana moi un peu dosé après ba vacances bano o ke de sala na yo na kati siko regeta pe poto bino ozanga lelo avantage moi ba série wana eko ya sauter mais chaque moment ils a eloko nango omoni tanga na ebima ya 6 ans wana ya suka na zongi na ngasko zegeno na métier sko na ba métier so formanga kuna na ponis ko na kati ya métier na tele wa pesa un peu souple na mon électricité na côté na électricité parce que ba o ba iba ki beau frère comme beaucoup to la senga et donc à moi les blagues pas un dimaté muta ko salade impossible pour ni ba moi iba ki na vivaka na la ko salade parce que donc mon peke non premier mois deuxième mois comment que moi trois mois non il faut tika pour ko continuer tenga mais il faut que na 6 mois pour naka ngisa moi là mon ko boire non il faut tika pour naka c'est que blague ti na vite les blague ti oh you no sabe na so na no sala ngabi bandaka na salaka bandaka na sala na. Voilà, donc je crois que Bandeko Ballon d'Abisso te commune presque la souka mais na mon niveau Masolo Zali au photo deuxième tour to mekana nko to ezawani ti to fond parenthèse to zonga poto kana parenthèse alors le basuka ni poto si ça première partie alelo tena ko ngara plus côté conseil pour ba o ba yebi vie pas ba yebi na entrepreneur mais naza touche à tout donc nyoso tout so zala makasa ko sala maboko nzamba apesa ngo po okwa ko sala so zape na mutu ya ko sala mutu wane ko servir po maboko o diriger maboko ko ya teke neti ozela neti uta soki wapi ba masona to sala ka po ezeki na ifoza na moi maye la commerce yango esimba ka ba o na sala neti ke ba sala mo ka po bazo sala zwala na nini esimba ka te chaque fois bec on avait esimba ka te mais eloko ne so sala na maboko intégration na liboso faut luka au vanta makambu et puis les loso ça il faut pas te au bibisi vie na yo biso j'ai chance de mundele a former biso et puis mundele za neti miso kanga ma sérieux te mundele o moni mundele za deux faces face to na wali bande ya face mususu do bazo so kuna mona ba ke no o eza potote mundele on va za mitemba pe bo non parce que ezeke no et ça n'est discipline en Zambie. Ba corriger kapena, mais ba corriger teneti biso ya brutalité, mais ba linga ba tango ko bima. O changer. So changer te, même ça vie na yo ba tout so oui, ba dikeyo. Ba dikeyo na nini pena que non, mais il faut linga pe éducation. Voilà. Pour miso ba linga na ba te so ko lingi te même ata aw. So lingi pena ko s'intégrer te, ndele so ka lembi aw benga na yo. OK. Voilà, moi deux personnes en mode de système biso. Ça va être vite fait un peu aussi ça va vite. Maintenant on a passé une botte pas à Washington, grand pays d'Amérique. On a passé une botte les sous et pas il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, beau-frère Nanga Didier, il est sur Gaza na boka kaye. On a passé une botte les sous et pas il y a Jérimbo au Canada. Pourquoi n'est pas na lo bambote pas il y a il paye des goka on a osé en au Kanaki. Après si mbote na famille surtout et pas bozali
pour la première fois bon mon na image vous la surprise et ça va réalité ça ma solo story no change poser que no on na lobby mutu mo pe na solo na ngote poser que no ezai ma solo 4 mingi ba ya poto ba sala erreur poto ba no ba vérité té donc les lorsque que no ta to lo ba to fongola bino ponga donc na kolinga pete que mutu mo akota sona erreur donc to linga ce que no to teki ba mboka pona ba erreur mususu mais bino tout famille Tumbote, Sylvie Mbote, Fabrice Mbote, famille Matsanga. Donc, Give Joe, il y a eu un gros bien que, bon, à Paris, bino tout, il y a plein. Spa Jaratembo. La PC bino Mbote, donc la bosse n'était pas trop. Mac Manager, Raf, Harry Papa, Umberto. Mambo Koregiar, Modogo Jafra Kobo, Yanga Yangoyo, Bamasa tout, côté Viva, Stino, Las, merci, Didier Malembe, à suivre, merci beaucoup. Tout aussi, Nabiso, hein, tout aussi, Nabiso, moi, précision, mon gars, juste moi, 10 secondes. En tout, au salaire, combien de temps en prison? Ça a peine 10 ans. Pas 10 ans en prison, hein? Voilà. Et t'es sur le bénéfice. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ane nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko seko. Nabondelaki makasi aswe ya mama Marc Makalato, professeur. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi aswe ya mama Gina Kiakuna Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote oh. Germain Mampuya. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto banda seko seko. Nabondelaki makasi aswe ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elembala Légion de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi aswe ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mouzeanta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokonzi oh. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokonzi oh. Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo.